Whakalawhalahi atu hane e tau wala tala tutupu ke lata i mai awhewh nei. Whakamua ko whailoa tua i he whakatufonu wa amna ke motu ke whakangahua i ue e whakalele e Nusila. Pe he nilifu pale mia mitaki lahi kwa whai whiwhirianga ke whakangahua i whakalele ke ua ki ke lata i mai motu. Lahi whiwhia, ko a mai ke whakamuri e maweheanga mo i Inizim, ke kamata ai e fortnightly service e Taukaho, pe he nā pelila a hong kong whitu. Ta kano ne dausi i pihia haka manaka mautulu ke kamata ai mo e festival, arts festival, mo e festival hata tulu ke dausi e he te mahina ia. Whakausi e he matahiku e mahina katapa, ke lata ai fuki mo e Constitution Celebrations o tulu. Lai whiwhia ho mai ke tau tulu ke dausi e maweheanga mo Inizim. Longa matai e Charles Cooper is here mo Jonathan Kings mo Ministry of Foreign Affairs SIU. Si hai e tau whakatakataka no tau se whakamuri whukio e whakamuri anga i glata ai. E koe tau manako he kautaha wakalele ma ka mori pia whukini anō nanga he whadufonu ke lata i me tau whale tali whenau ko maua ka e tau numela ni ko manako alo tolu ke lata me motu ke mai ke he wakalele ki waki. Pihia mo tulu ono nanga ane mai ko ai maupompo pihia. Ai ringa tau se whikauni. Ako mene iang ha mena ke bihe daus te pakarele ke mui, ke ai whitangata, ai whi mene ka no whai te tangata. Ka mene ke ua ki seu ke mo tulu ai muni, tō kanoara he tu ni wei he te tulu, ne whai mui ke a wawe mui, ke mu. Si o mai o le tulu, ino nofo ni ke tau whare tele whanonga tunga ane ko tau se, ka ino nofo i ke tau maanga, ke tau mga whaoa. Si lahi whiwhia, ako mai ke fuki o lau tulu ke mui ke, hana muka whai ki te whakamena bihini, ka eke ko whai whikau tu whakaofo. He tau mga hui e whahi tapu i anga hana menai. Si ono e for the fun, longa mena te tūru meki, tau si, e te whamena bini. Ke mai tunga e papateis te whanau, te mai pa waki te whanau, no tūru papateis, te mai pa waki tau, e tau whamena bihia, ke tau si hini. Koe wakalele ke ua aki, ko whai whakatakanga whoki ke he tau aho ka hoko mai ai ki he motu. Koe tau wakalele ko a mamuna ki hoko mai ai ki tunga nai e mga honi, aho rutu i Nusila ha ua hini, o mai he hawhi mo le hiwhi mo pungi hoko mai nisi mo la ta. Si li rua isi hoko Nusila isi mo la lima kalone mo whiwhi. Lafi whia hako mai ke te tulu. O mai ke te tulu i e mo e ke lafi i ringa ue awhi tangata ne mai ke kai kua puke. Kai ha mo tulu o nono ringa tahane ase. He mo wapa kakamatai. Mo i whai e mene ki anga ki o nono ti mua. Ki he tau whakatakanga, ki tau whakarele. He tau ue awhi me mufu mawha. Amana ki whoki he tala hau e ia ke whai ono anki mua ka hoko mitaki e whakaholoanga ki he wakalele ke ua. Koe mga honei ko mai longa ko whitani whalu e tangata ko kamata whane te manulele kai nā kai hawhangi ai e mga hala ke whanawhana te mga hukamole. Ka koe whahi tapu nei whakailoi he whahing hua leo leo ko whakamoli tuai ai he whono iki pule ke hawhangi tuai e mga hala whanawhana ke he mga honei. Moe whakausi mai he matahiko he mahina ha Novema. Koe mahina ha te semo he tautau takitaha ni ko whamahani ki hawhangi ke whani te manulele ka kua utani ke he talianga he whono iki pule. Kua whai tangata whoki ni kua tukua te tau hokotaki po ke tau mana te tupe tupe. Ha koe tau tangata ni kua holia i tau mata whakatu whono. Moe whakatumau ke whane tau manulele. Kai nā kai la lata ia. Kua lata he tala hau e lo tōru ke whai pēhianga maloloa te ke lo tōru ke mai longa e tau whakatokanga ha kua lohe whakahanoa. Ka koe tala hauanga mai he whahinga hua leo leo o pehe nā kai muka muka ke whakangahua whala tau mata whakatu whono ha koe mena pesini kua ilogo whetangata ni kua whanawhana kua lata mua i lo tōru ke kisia mata po ke moa e taha hokotaki mai he tatangata tō mai ke whai tau seanga. Kai mai longa ha koe mutu tose nā kai mahuinga po ke manako e tau tangata ke he hokotaki a lo tōru nei. Ka koe mga honei, kua kamata whakafua tuai e tau puha matapulu, mai mai ki ai ke wha e puha matapulu, ke lata i ni molo tōru, ni kua whitani he whakamau e tau kanawa kau whana. Po ke wha e puha matapulu, ke lata i wai tahe whana, ke lata ni wai mga hala whanawhana nei. Koe whakafuanga he kau taha koe Pacific Forum Line, kua whakatutala mai lilifu pale mia ko toke tālangi hea honei. Koe hako i loa na mai ke he taha mai he tau shareholders. Tōn sa mō tōni wei. Ke whakaonga e mena ne whakahingoa ai koe taliang ke whakatau i tau shares ne toi.
he mtakau kautaha si pihia mana dausi en Samoa whakaong I tūru e matawhakatawhonu na kutuhia mai he mameheanga na dausi ke mai ke tūru ke whakatau I tau shea se tau he tau mutu ne tai mutu hongu mata tau li ni hui e manako I Samoa si whiawhia hako mai ke Samoa ke dausi e whikau nei hako he tūru manako si o mui rahio ke he tūru manako pe haka mamana ki angai tau whaitupa ni hui koe whakatawhanga ne dausi e ke lata ai mui matakau kau taha a safrana koe ringa koe value hane dausi e koe ringa hong fure a whikilunga si koe a mamana ki anga nei he whakatawhanu ke dausi e ziha ni hui koe mana dausi tau malu kiva malu fitu si koe mga hui e ne nofanga ia hinga hua whakatawhanu koe mana koe tau dausi e sfoki mai he whakatawhanu New Zealand he mga hui ka kamera whai tupe ni ui ne fuaki ki he PFL he more kamatai. Pehea ia, whai a mamana ki ange whakatawhanu ke ohale ke he tahe te wakatonga nei ke hau ki ni ui. Ai ono mga pihia mai tulu mga nei koe kakano hako nei lahi e koro I ni ui ke uta whanu. Si koe taha ne kau taha e hama tulu si kano e si tausi e ma pihia e ma vehe anga marisi. Ke mau the freight rates ke o hake te koe back me te whamara bia. Koe whakatawhatanga ia, mitaki lahi mo te tūru, si mitaki lahi ke o whuki ni ke taha rifi. Koe whahita nei kua katoa toa e whakafuanga he wakatonga nei ki a Samoa. Koe tau mana tupe to tangata fusieka he maanga ko awasele ko pehea lo tūru, koe tuaha lo tūru, koe whalu tangata hane whai whangai e tau mango. Pehe hukui he mtakau fusieka he maanga, tuaha lo tōru koe whaitangata ni whai ngai I tau mango, koe mena ia ni ko malikisi hake lahi e tau numela mango, si iloa lo tōru e tau tangata ni tau si tau mena nei. Tupe lo tōru he talahau e ia, ne ke whaile kue tau tangata fusieka ke he tau waka, he tau mga hoka oa taki tokotaha ke fusieka, ka longe mango, wai nā kai mai ke he tangata fusieka ke moa tapu hala, ke laumata ia ka whaile kua mai mango. Whakatutale BCN News ki a lo tōru, kua tuaha kua tau si tamana nei mai pehe, a lo tōru nā kai whangai a lo tōru e tau mango, si ukalahi e mena nei ke tau si mua atu ke tau mga hoka oa tu fōke a lo tōru ki moana. Koe tau mena nei ki sia kua tau sei ke tau motu he atu Pasifika, kai nā kai whaihokotaki kua mōwai ke tau walatahi hani we. Pehe whai fusia ke motu, ki sia e malikisi ha ke he tau mango, ke he wha, ke he lime tau ki kua mole. Ki awa sele. A pia whoki ni whalu a tau walatahi he motu, kai nā kai la ki sia lo tōru kua whaitangata, kua whangai tau mango ke he moana. Pese ia, kua pehe tau le kua ke tau mango, kua ki sia mahuenga he tau eka ha matangini whale, kua fusi longa mai he tangata fusieka he aho whaiu mo e kua mole, ke lata mai whakahoroanga fusieka langa tahe tau hawa sele, tō whakahoko e halutula aho whakatata. Lahi whiawhia tō tangata kua tolo atu ai ki he matawhanga matangini whale, ha kua longa tau eka kua fusi, ke whakatatai atu fuki ke tau whakahoroanga, ke tau walatahi he taone he aho tuloto. Pese kua nā kai whaieka whalu tangata, kai gisia e whiawhia, mo e kau whakalatahe tō tangata ki he aho. Kua mana ke mdakau taka whanga ika hani we ke kamata halo tūlua tau wheua mai pule whakamotu ke he wheua ama hahawe whetoko ke haholotu he whahita punei. Ne talahau he takitaki he mdakau ko Robert Matua Rex, tō hahai ai e tau fufuta ke he kehe. Toko whai fufuta, koe taha ke latu me tau tangata lalahi. Kua mana ka lo tūlu ni mua te makaka po ke talahaua ke he wheua poki hahawe, whetoko ke kisia kōhai ka kautu he tau nei. Hakua manako moe e matakau ke kisia e tau fuata, kua tau se paua ki ua veveheanga ke lata mo lau tōru. Taha mai tau fuata taane, mai taha mai tau fuata whiwhine. Taha e fufuta ke lata e moe taane moe whiwhine, kai ke fuki ke tokolonga e tau matua ne kua motua, linga to tāfuki e fufuta ke lata mo lau tōru. Pehea mātua koe poki hahawe koe taha ni a ia he tau mahani moe anga whakamotu, hatu tōru ne kua lata ke whakatū mau. Tutaki e tau wheua takawhanga whetoko ke hau whlaile ke lata mo e tau posi mō lau tōru ne hi uta. Kamata e he matahola lima mga pungpung ke he ua for Sarah Roberts i alofi,
koe tau pepa whakapuke ke huhua atu ai ke tau whewa nei, moa mai he ofisa taliwhenonga po ke kautaha Central Services. Koe aho 5 iau ke topa ni koe whakamana atu ai he tau whayaonga he lalo langi, e aho he tau whayaonga ke tau takitaha. Koe aho he tau whayaonga ni koe whakamailonga me whakamana atu ai tali mai he tau taha a whihewa seo he whumawha, ke lalia ke whakamdalahi moe lang matai. Atu ke tau whayaonga me halo tōla tau ngā hua malolo ke whia ki mai whakaako tau atu hau tupuhake. Koe tau talhauanga ko pehe ka eke ko mita ke tau whahi whakaako, tō mua te mita ke tau puhala mumui he tau tangata kai nā kai mai ke mita ke tau whahi whakaako ka eke ko nā kai haha ia e tau whayaonga, yuku mō e tau loto matala mai manako ke ngā hua whakamooli. Koe whai whakaholoanga e tau aonga ni ua ne kua whakataka atu ai hea whalaile, koe tau whayaonga he aonga whakamahani me tau whanau i kiki, ne tau se tau lolong me tau whakatata ki mua he whale ngā hua, whai whenonga e waewa, whale whono moe owe koe he loto taone, tau whakausi hake ki he male tā poro sea. Kua hake ai whoki whala tau papa whakamanaya ne kua tohia e tau mtakupu hanga au ke he tau whayaonga, ne kua pilive koe i alofi. Koe tau aonga toko lunga ne kua whakahokua e tau whakamatalanga whetoko whakaniwe ke lātai me tau whanau wahenga whitu ke he hiva, koe tau matauru tala ke lātai me tau whakamatalanga ia, ne kua whakamatapertu ni ke lātai mai aho e tau whayaonga. Koe tau nei ne kua kise mahifi e tau whanau whiwhine ke tau whakamatalanga. Koe tau whanau wahenga whitu kautua ia Saraya Mangawa, tu ua Haven Seals Kefu, me tu tōrua ia Harriet, Sianetama. Koe wahenga walu kautua ia Timoira Tongatule, tu ua Shailene Tohavaka, me tu tōrua ia Kathleen Sion Tuato. Ke he whiwhuta wahenga hewa kautua ia Vitolia Pulhetoa, tu ua Chrysalia Laufoli, me tu tōrua ia Audrey Parker. Ko matalo he tau whayaonga ha koe whakaririfuanga ke tuanga he ngā hua he whayaonga, ke whakalaulahianga tau iloilo he tau whanau, ko mai longa he tokolonga, mai whiawhia ha koe whakamana tuai e aho he tau whayaonga. Koe aho nei ne kua whakahokua e tau whiua whawhau sino pelene te polo ke haonga e tau whanau i kiki, tala haulo tūlu ne ko whakatoatoka e tau whiua, koe tahani he tau whakaholoanga nei ke whakatoatoa ki ai e tau whakaholoanga he aonga ke lata me kuate ke tūruaki. Koe matangahua nei, laulahi ni ka ke he haonga ni he matu ka kome ke fuki ke mō mai whalu lang matai mai he matapatu ne te polo lahi koe nina. Pia ni ke tau whalenga hua takatakai motu, halau tōle tō matakau tunga i e pek, halau tōle ne kome ke koflata hau loa me aonga ni he matu ke meke ke whamori, me whakahoko e whakaoranga ni he matu. Pelea i osi tō whanau tāni me tō whanau whiwhinu. E pehe ni ka ha koe whiua ka laki ni me tō whanau whiwhinu. Ka ko meke mauturi ke whapelea i osi tō whanau me putuia i osi ka hai tō tamu ki whaoranga ni. Ono tō ke he tō whiua ko whitai whakahoko ke he ahu, me meke au ke talahau e kua tūla he whiawhia, me kautua e tō whaoranga ko meke ke tau ke hao whiawhia tō whanau he pele. Pihia ni me tō mamatua ni ko meke ke hahoko mai ke kikisa ke hala tola tō whanau. So ko whiawhia i lahe whuke matole tō whayaong. Ha kua lewa i nā whuki he kamatanga he kuata ni, ne meke matore ke pele me whakaako e tō whanau ki he tō whiua le te polo. So ko hoko mai tika hake aho ni ko he whiua lahe ia ko whalataha i ke. Koe whaitapu whahiko e nei he kuata ni ke tōru aki, so ko amamana ki whuke aonga he aho tūloto ke whakahoko ai e whiua ko ke whakaoloanga tau gulele tō whanau kamata me wahenga whagi, wahenga on. Ko whakaoloanga ni ne whakamutapatu whakalahi ai he whaanga tuko aulau he kesi. So ko meke i whuki ke whakatoatoa ki a maitula kuata ni he atu loto i tau whiua ia. Koe taha ka kano whoki ha kua whamahani tau aonga i kiki ke hawhangi e tau whiua ni te polo he mtakau nina, ka kua nā kai whai mga halpele e tau nei. Ko whai mga aho he whakaako e lo tūru ki te whanau i te puhalpele, mai mahuinga whoki e tau whiua ke lata me tau puhala ke whakaako atu ki he tau whanau ke he tau whawhau sino. Kua lahi whuruali te whiua ha kua lauia osi te whanau, si tokolonga i whoki lo tūru te mamatua ni kua hokua atu ke kisikisi ki te whiua he te whanau, amana ke aonga ke whamatapatua i te whakaroanga lo tūru whoki ke hatu loto, ke whakausi ai e aonga he whahita punei. Pehena e tau walatala tupu ne kua mō mai ai ke lata mea whewhinei, amana ki tō mai ke ai ke whelebepe henei whoki ke hea whiawhia hatu loto, ke liu whakatoka atu ai whoki, whalu tau walatala tupu. Ke ana nofa am tōru mai munini pō a tō li liwa te tōru ke whelebea.